Maya pabengi po kekongan. Kaniting banal a kapag masusyan, yabe tala po karingke katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Paraking kapasalamatan dari, pamilya ng Romeo Mercado, pamilya ng Ronaldo and Eder Nicdao, pamilyang Deramas, pamilya ng Alberto at Deng Pangan. Paraking kebaita ng Willie Arce. Paraking espesyal ay intensyones dari Emeline Guevara Angeles, Rachel Ann Tolentino, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. and Mrs. Lenin Malang, Maricris Paldeng, Daryl Francis Sanchez, pamilya ng Derek at Flor Sanchez, Leila Abiog, Evelyn Candelaria, Jesse V. Tamin, pamilya ng Nida Orquico, Trina D. Yazon, Mary Manette Pineda, Joed at Karen Joy Dimitui, Catherine Paldeng, Rica D., pamilya ng Yolanda Ramos, Annie Rezon, Rowena Evaristo, Michael Angelo Mariano. Paraking malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Reverendo Padre Reynaldo de la Cruz, Demetrio Simon, Pio Cesario Pingol, Merla Mangalus, Cherry Cacño, Gloria Arevalo, Nilo Udan, Olga Mangalus, Jesus Navarro, Mark Gallardo, Anwil Rafael Sampang, Felipe Buan Jr., Emmanuel Manny Buan, Arnel Buan, Camila Buan, Verna Valerio, Matt Gallardo, Mikey Hurtado, at Jim Capil. At paraking alanganggang kapainawan daring kapatadamong mayango nabye, di Norma, Eusebio, Francisca, Emiliano Sr., Celerina, Ricardo at Corazon Manyalak, Manuel Tonyo, Mark Louis Tonyo, Juanita Lagason, Marian Ocampo, Maria Pamintuan, Onofre Villanueva Sr., Lorenzo Diaz, Hener Ramos, Alegria Miranda, Esther Gangcuanco, Honorata Alarcon, Eugene Biliwang, Brigito and Rita Manyalak, Norberto and Laura Balingit, at ding sablang kaladwaking purgatorio at detang ala ng makaga nakapakarela. At makanyan mo naman, para king kaligtasan nimbalang metong kekatamo laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatadamong miyapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatadamong mituran kaniting pandemya at para king kaligtasan daring kekatamong ganaganang frontliners.
Ding atsuking yato ke kasambala. Daralit kapuryan para keka at kekang lagyu yang puryanda. O Diyos, akakatas-katasan. Anting meto nga pamilya ng Diyos, mitipon-tipon tamungan, king lagi ng iba, ang puning anak, ang puning banali Espiritu, Amen. ing grasya ng ginutamang Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, at ing pamakiyagom ng banali Espiritu, manatili asanang parati kay kayungan. At keka antimurin. Kakaluguran kimit mong kapakumbaban, at king kataymikan da rin kay katamong pilupluban, kanakandalang ini at sisyan, ding sablata mong kasalanan, at aduan tamo king ginu, ing kayang kapatawaran. Iyag kastaya po ngening miyag na nagnaning kapanisyan, magkumpisal ko, King Diyos, amayo payong tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nito, ipaniga po ko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karin sablang Anghel Ampon Santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. ing Diyos, sumayo payong tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatao da rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Ginu pakalulo, Ginu pakalulo, Kristo pakalulo, Kristo pakalulo, Ginu pakalulo, Ginu pakalulo. manalangin tamo. Oy paming mayupaya, pakiramdaman mo rin kay kaming panalangin at bakit may kay kami ing dalan ning kapayapan king yato. Itingan po aduan may king kapamilatan ning ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibye at magari kambe mo, king kami tunganing banali Espiritu, Diyos manggaman, king alang angga. Amen. Pamamasang iba't king mumuna ng librong Samuel. Mitukiyang 3,000 kataong pepakayap dili king mabilog a Israel, Isaul, at penintune i David at ding taong kayabe na banda karing lugal amabatong tuknangan daring kambing amalyap. Mipatulid yaking kulungan tupa leleding dalan. At namang kuweba ka rin. Linubyay Saul, ban magbawas ka rin. At yuneman kanitay David at ding tawana, kilob ning kuweba. Makalukluk laking kakilob-kilubana, ngararing tawanang David keya. Miras na ing aldo tildo ning ginu asinabi. Ngeni ibyeking kasalang mo king gamat mo, at gawan mo keya ing nanumang buri mo. Kanita tinalakad yay David, at king nakamalayan Saul, pagulong neng pinutot ing laylaya na ning balabal ng Saul. Dapot mipaindaton uling pinutot ne laylayan ing balabal ng Saul. Nga nakaring tawana. Nasapain tulot ning Gino, inggawan ko iti king kanakong Panginwan, alinyanan ning Gino. Ing lapastanganan ke ing linyanan ning Gino. Makanyanong inamanwan David ding tawana, at pepain tulot ing lubasan de. Tinalakad yay Saul at linwal yaking kuweba, at sindo na yung pamaglakbena. Tinalakadya naman ni David, at linwal king kuweba, at nga nang kinulayit kang Saul. Makamalayari, inyang malikid yay Saul, dinukuyang ang gaking gabon i David, at pigayane, nga nang David kang Saul. Bakit pakiramdaman mula ring taong sasabi, king burira kayong paten? Ngeningaldoy ti, masala yung akit, nung makanano na kayong bildog ning Gino, karinggamat
karinggamat ko kilob ning kuweba. Burida ring kanakong tawan king patenda kayo, dapot eko gewaiti. Sinabi kong eke malyaring lapastanganan impanginwan ko, uling yaing pinili na ning Gino. Lawen me, o tata ko, ing laylaya na ning balabal mo. Pinutot ke, ing laylaya ning balabal mo. Era nakaman ninanan, ban abaluyo, at akit king alakong marawak, akataksilan ay isipan, laban kaya kayo. Eko mi kasala kaya kayo, bistaman panintunan yu ko, bang yu kong paten. Ing ginuyaying matul kaya katamo, yan namong bala kaya kayo. Dapot, era kayo malyaring lapastanganan, nga naning matwang kaya sabyan. Marawak ing dapat daring taong marawak. Dapot ako, era kayo bautananan gamat. Nino ing panintunanan ning ari ning Israel. Nino ing tatagalana. Mistula ko mong meto nga yasong mete, o kaya meto nga pulgas. Ing Gino, yan ang matul kaya katamo nga dua. Balo na ing bagay ti, at iligtas na ako sana, king gamat yu. Nga nang Saul, inyang asabi na nung David, deti nga mano. Ikapin yan, o anakong David. Kinulisak ya at menangis masikan. Nga nakang David, may git ka pang makatuliran kesa kanako. Mayaping inablas mo kanako, samantalang marawak naman inginablas ko kaya ka. Pepatunayan mo pa mo itingeni. Emo ko pete, bistaman binyena na kanako ning Gino, karinggamat mo. Uling nino mong tao ing paintulot, ing makatakas siya pa, ing kasalang nung sakaling arakap na ne. Inyaya ng bala kaya kayong Gino, uli na ning gewa mong mayap kanako, kingaldoy ti. Ngeni, balo ko king maging ari kapin, at milipat yakya ka, ing pamangari ko, king mabilog ay Israel. Ing amano ning Gino. Salamat King Diyos. Dalita pakibat, impakibat tapo, malunos ka kanako, o Diyos, malunos ka sa. Malunos ka kanako, o Diyos, malunos ka sa. Malunos ka kanako, o Diyos, malunos ka sa, uling ikayng kakong pagsantungan. King lalamding kayang bagyos, karin ko magsantungan. Hanggang ela lumipas ding bayong mga sikan. Malunos ka kanako, o Diyos, malunos ka sa. Maus ko king Diyos, akakatas-katasan, king Diyos sa babye, king sablakong kailangan. Iba't banwa, pakiramdaman ako at iligtas, at kaya lang daygan, dingkako, manligalig, kanako ipabalke ing kayang lugot at katapatan. Malunos ka kanako, o Diyos, malunos ka sa. Bakit mo ing dangalan mo, o Diyos ko, at king mabilugayato, bakit mo ing kekang ligaya? Uling ing lugod mong ekukupas, miras king banwa, at ing kekang katapatan, lalagpas king biga. Malunos ka kanako, o Diyos, malunos ka sa. Talagad tapo, bahan parangalaning maya pabalita. Alleluia, 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 Alleluia. Hausan kong kakaluguran
ning Ginoo. Uling ing sablang dimdam ko, kang pa ko, pepabalo ko kaya kayo. Alleluia, 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 Alleluia. Ing Ginoo manatili kay kayo. Kaya ka, antimurin. Pamamasa king maya pabalita, agpanggang San Marcos. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Migbanda Jesus, karing talimundok, at sakano inaos, ding kayang pinili at linapit lakeya. Memili yang 12 ay naos ng apostol, ban maging kay beyabe na, ampon tuburan manaral at di na nalangupayang palwal karing demonyo. Ding 12 pinili na ilarete, Simon apay malagyawan ng Pedro, Santiago at Juan na yanak ng Zebedeo, deti pe malagyawan ng Boanerges, nga nawari Bugasok, di Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago, ay anak ng Alfeo, at Tadeo, Simon ing aktivista, Judas Iscariote, ing migtaksil kang Yesus. Pakamalan kong bininyagan ing mayap ng balita ning kakatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Maya pabengi po kay kayong ang sabla. Maya pabengi po amo. Pansinan niyo po. Nano mo yung kaugnayan na king biyeta mo? Nano mong kaugnayan na king biye mo? Ikang Kristiyano, ikang Katoliko, niting pamamili ng Jesus karing labi ng aduang alagad, then eventually He called them apostles, His 12 apostles. Nano mong kaugnayan na niti kay katamo? Nano mong payabot na? Nano ing pawagan na? King biyeta mo. Pansinan niyo. Naning mission da, reting 12, malino yaking kay katamong pamamasa, ing ipanaral de, ing maya pabalita, ing pamagari na ng Diyos. So, ing kaugnaya na pala niti, king biyeta mo, at neking karagul, makanyan mo naman ngeni kay katamo. Atin tamong mission mo naman, kalupa da ring apostol kanita, na ipanaral taya mo naman, ing maya pabalita na ning Ginoo, karing sabla. Ing kutang makanano. Ing kutang makanano. Perhaps you may say, I know nothing about the faith, so I can do nothing, for I know nothing. Ating makanyan na po, pansinan nyo. Nung halimbawang imbitan ming metong nga tao ban sumuyo yaking pisamban, imbitan ming metong nga tao ban kanita, maging miyembro yaking metong organisasyon, ating taong at naking kasakit, abitan, palubking pisamban, o maging miyembro ban sumuyo ya, king metong organisasyon. Pero ati namang taong agad-agad tatangula. Agad-agad tatangula. Naning sangkanda, naning pasakalya daretang taong ning kai may nalalub. El mo agad dapat ango, ala kong baluken. Ngara, sakana, usto na ako paro kong sisimba. Ngara ring aliwa. Pero ing pamanyuyuki nga pong Ginoo, emo pamanyuyuking pisamban ing pamanyuyuking nga pong Ginoo, emo po pamanyuyuking parokya na kailangan maging miyembro na kapamo ng metong organisasyon, halimbawa king metong nga pisamban, king metong nga parokya, ban kanita, mayawos kang alagad na. No. Nekay itamong maging mayap kang tao, karing kalupa mong tao, nekay itamong bakit ka mong malasakit o masabal, king meto nga tao, balo mo bang ita, metong neng aspeto o estilo na, ning pamipakalat king maya pabalita. Ale, din po nga lagad na ning Ginoo, king kay katamong mipas sa ebanghelyo, ako panwalan ko, makanyan mo naman ning delanan da kanite, at penamdaman da. May kadela mo naman po agad-agad tinango. Bakit? Kasi nung balikan tamo yung biyeda, halos karela makasalanan la. Simpi lang tao, pakakalulula mo, maluka mo yung biyeda, rating 12. Pero eventually, tinangula.
king panagkat na ning Ginoo karela. Bakit? Mekad kasi ikit da kang Jesus. Inyang usana lang, pinili nala, penamdaman da king Ginoo na mas tanggap lang maragul akalam, kaya potang making alagad nala. Ako po maniwala ko, potang susuyo ka king hapong Ginoo, siguradong ing Diyos, kargo ne ing biyemo. Nino mang masuyo king hapong Ginoo, siguradong ing Diyos mismo, iyang bala kaya, mantabe keka. Kimpong dati kong parokya, mumuna akong parokya ka rin king Santo Rosario, Bulacus, Masantol. Halos ing pamibiye kabiyayan da ring tao ka rin, pamanasan ngan. Ulim pong coastal ing lugar ka rin, Masantol, nepo, Danuman. Halos pamanasan, ing kabiyayan da ring tao ka rin. Pero balo yo makapagtaka at makapagmulala, ding anak da, ding susuyuking pisamban ka rin, may mangayari la, professionals la. Bakit? Kasi ing panwalan da, among balo mi po, potang susuyo kami kaya, iya pong bala, karing anak mi. Iya pong bala, king pamilya mi, tutuyita. Ako panwalan ko po, ding masuyo, king apong Ginoo, balo yo, eman mi pupunta, mismo karing matwa, ing pala na, ing ablas na, ing grasya na, ning kay miras, karing anak da. Ning kay miras karing anak eman karing matwa. Inya, pota sanang managkatya po kay katamo nga pong Ginoo, potang imbita na katamo. Sana eta magadwang isip. Ne po? Sana eta mo magadwang isip. Tango king imbitasyon na uling iyang bala kay ka. Ngakupin kay kayo, ing pamanyuyo kayo, eya mo pamanyuyo king kilog ning pisamban. Pamanyuyo ya mo naman, king luwal, tamong maging mahayap kang tao, maging malugod kang tao, maging mapagmasabal kat mapagmalasakit na tao, at di mo niya mo rin kantang susuyuan ni nga pong Ginoo. Ating ko pong kakaluguran, king Pau, king Barrio de la Paz, kamamate na pa mo, EMDC ya, ne po, itito Hener Ramos. Ating ko nga basa king FB, anting panawli, king kanakong homilya, itang anak na mig-post ya. Kanyang pinost king Facebook, king FB, ing anak na nga na, tang, eko po kalingwan, ing tiruyo kaya kami nga anak mo, inyang mga latike pa na ang kangeni, yapong dalan-dalan ko, anting pabakal king biyeko, ngening matuwa na ako, metong mo, ing panemong payalala, panabilin kaya kami nga anak mo, yapining maging mayap kayong tao. Huling potang mayap kayong tao, kapilan man kayo malili at maperiwara king biyeyo. Makanyang damo mo naman po sana, maging mayap kang tao, kapilan man kamalili king biyemo. Talagad kangan po. Kapatad, manalangin tamo king Diyos, hindi na nakatamo sanang sala, pamisan metong at lunas karing sablatang pamanghilangan. Karing balang kayadonan, ngayongan pong manika po, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ulitan niya po. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing komunidad Kristiyana, ay ating pamiyaliwa, pamisunggalit, at pamisagsagan, alutas dasa iti kapamilataning mas tapat dang pamanarap, king sala at upaya ng Jesus, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing dakal akayanakan amaya palub, aawsa ng Jesus, tukyan de sana arapan ding malda, at ipasyagde ing kayang mayap abalita, king mitmong tetagan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing milyon-milyon ay atsuking dalumdum ning pangadestiero o gera, sakit at takot, yatad da sa karela ring tawong mayap apilubluban, ing tula at sala ng Kristo, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing pamuntok ning Santa Iglesia at ning gobyerno, ay ating maragulayo-paya, ibiyena sa karela ing inspirasyon, misan metong karin sablang tao at bansa, king masampat a pamidamayan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Iabetala mo naman po, karing kay katamong panalangin, deting makatuking kayaduanan.
Paraking kapasalamatan daring familia ng Romeo Mercado, ding familia de Ramas, familia ng Ronaldo at Eder Nicdaw, at familia ng Alberto at Deng Pangan. Paraking kay baita ng Willie Arce, at paraking especial intenciones dari Emeline Guevara Angeles, Rachel Ann Tolentino, Maribel Mandela, familia ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, Marie Cris Paldeng, Daryl Francis Sanchez, familia ng Derek at Flor Sanchez, Leila Abiog, Evelyn Candelaria, Jessie Vitamin, familia ng Nida Urquico, familia ng Yolanda Ramos, Trina Yazon, Mary Manette Pineda, Joed at Karen Joy Dimitri, Catherine Paldeng, Rica D, Annie Razon, Rowena Evaristo, at Michael Angelo Mariano. At paraking malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Reverendo Padre Reynaldo de la Cruz, Demetrio Simon, Pio Cesario Pingol, Merla Mangalus, Cherry Cacnio, Gloria Arevalo, Nilo Udan, Olga Mangalus, Jesus Navarro, Mark Gallardo, Anuel Rafael Sampang, Felipe Buan Jr., Emmanuel Buan, Arnel Buan, Camila Buan, Verna Valerio, Matt Gallardo, Maiki Hurtado, at ding sablang kapatadtang masakit. At paraking alananggang kapainawan na rin kapatadtamong mengayango na biye, lalong-lalo na din Norma, Eusebio, Francisca, Emiliano Senior, Celerina, Ricardo at Corazon Manyalak, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Marian Ocampo, Maria Pamintuan, Onofre Villanueva Senior, Lorenzo Diaz, Hener Ramos, Alegria Miranda, Esther Gangcuangco, Honorata Alarcon, Eugene Biliwang, Brigido at Rita Manyalak, Norberto at Laura Balingit, at ding sablang kaladwaking purgatorio, at detangala ng makaga na kapakarela, ipanalangin tala, King Gino. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. O iba, pakiramdaman mo yung siwala na ning kekang balayan, ameyagyag king siwala ning kekang anak. Pakibatan mo sana rin kay kaming panalangin, itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Mipuri ka, Ginong Diyos, ng meto sikluban, ulining kay kang gayapan, tinggamiting tinapay ang pangmikeka, tinapay ang bunga ng kapun at pipagalan ng tao, para kay kami magawang tinapay ng biya. Mipuri yung Diyos, kapilanman. Mipuri ka, Ginong Diyos, ng meto sikluban, ulining kay kang gayapan, tinggamiting alakay ang pangmikeka, alakay ba't king ubats at pipagalan ng tao, para kay kami magawang inumana ng kaladwa. Mipuri yung Diyos, kapilanman. Manalangin kayo kapatid, maning kay kadamong daon, matanggap ya, harapan ng Diyos, ibang mayupayang totoo.
Tanggapan saning Ginoo iting dawon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyu, king kakatamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O iba may miglalangin kay kang Espiritu, asinaw karing apostol, bani panaraling kay kang upaya at ligaya, katma na kay sana king sala kabang pagmasusyan miya, iting banal ay Eucharistia. Itingan po aduan mi king kapamilata ng Kristong Ginume. Amen. Ing Ginume natiliya kay kayo, At keka ang timuri. iyat nayo ring pusuyo, Makayat nano king Ginoo. pasalamatan daying Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karabat dapat at matuliring pasalamatan da kang barati, at numan karino iba Diyos kang alanganggat lubos mayupaya. Lelangan me ing meto yato ake kang babayo, at parangalan kapamilataning kaluguran mong anak. Inya karampatan mo yung puriyanda ka at pasalamatan, ding balayan ake kang binukod, at ding banal aparating ke kang gayandabe. Ulinita kang bering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming ke kang ligaya. Layon makyabe kami kingalangtok ng dang pamamye kapuriyan keka at ngamingang sasabi. Banal, banal, banal ya ing Ginoo. Diyos amayupaya, mitmuya ing banwa at ing yato king kekang ligaya. Hosana king kakatas-katasan, mapalad siya ing daratang king lagyo ning Ginoo. Hosana king kakatas-katasan. Tunay ka pinpanaloy, bay kayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king espiritu mo, banbarake kami, malyari lang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon ko sang loob, king pamaylas at kamatayan, kinuaning tinape, at pepasalamat yakeka. Piraso ne at binyene karinggaying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Iti yung kanakong katawan, amidawon, para kay kayo. Makanyan mo naman kay Badning Apunan, kinuha na yung kalis, pasibayang pepasalamat kay ka. At binyaning kalis karinggaying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minom ko kanite. Iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan. Yami bubu para kay kayo at para karing sablang daw. Ban keta mi patawaran na rin kasalanan daptan niyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbandayanan. Ginoo, kapamilataning kekang krus at pamanyubling mebye, linigtas mo kami. Ika ing talapagligtas na ning yato. Inyang ini gaganakan mi o iba, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo, daraon miya keka iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepaliyarian mo kaming matampang talaga darapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumpabaming pagamwa mo, kingi kami nga sanang may sulusulo, king katawan at dayang Kristo ti puna na kami nganteng metong ning balalay espiritu. Ganakan me o iba, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato ban miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco o kaya kaming Papa, e Florentino ing kaya kaming obispo, ipasyalo ing kaya kaming obispo emerito at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding anak mong dinorma at ihener ay naus mong meko na keteking yato. Antining king binyag, medela kambe ng Kristo, mirakayanan la naman sa naging kayang pangasubling mebye. Ganakan mula naman ding kabatad ming pepe inawan at manenayang subling biye, ading sablang meyango na biye. Tanggapan mo sana, king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan, karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kayabe ng Maria, ing Birhen, induning Diyos, kambe ng San Jose, ing kayang malugod at tapat ay esposo. Kayabe ring apostol at ding sablang santo, isan Judas Tadeo, ake kaming patulunan,
At tinupad king malmong kaburian king kekabaning panahon. Purian dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambenahat kaya, ibang mayupayang tutuka gumning banala Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman ki ngalan angga. Amen. 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 Nginipuan ti mga anak ng inampun, ning kaya katamong mayap aginu, maus tamong inikaya karingamanong tiro na, kaya katamo. Ipami at chubanwa, misamban yaing lagyu mo. Datang ke kami, hingkayarian mo, ni pamintuan ning loob mo. Keti sulipan ti banwa, hing kakanan mi, king aldo, ibye mo po, king aldo ngeni, ampon ipatawad po, ing pamikasalami, antinaning pamamatawad mi, king ninuman, ake kami, mi kasala, mga emuke, paisaul king tukso, nunay kabusking marok. Amen. Ikabos mo kami o ginuging sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan geng panahon me, banking kasauban ng kang pakalulo, parati keng may kabos king kasalanan at miligtas king sablang galigaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kay kaming dalabang abos. Uling ke ka ing kayaryan at ing kayupayan at ing ligaya manggaman king alanganga. O ginuming Heso Kristo, sinabi mo, karing kay kang apostol, ing kapayapan lalaguan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. E mo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalbandayanan ng kay kang iglesia, at pamayapan me, ang panbilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibye at magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya ka antimurin. Ipakita po ngening may kakametong tamo, king kapaypan po kay kayong sablak. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, ibiye mo kaya kami ing kapayapan. Diyoin kay kadamong maya paginu Yesu Kristo, yung kordero ning Diyos sa malalako king kasalanan ning yato, mapalad na ring mayaws king dulang ning kordero. Ginu, kumatampang tanggap keka, apotig kasmiyaing amano mo, kumay ko. Nung manyawad kayong nanuman Katawan king ng iba, Kristo. king lagyo ko. Amen.
Nung manyawad kayong nanuman king ibako king lagyo ko, ibyen na itike kayo. Manyawad kayo at mirinan kayo. Baniganap ing tulayo. Manalangin Kalakad ka mo. Oy paming malugod, sinese mo kami king tinape ibat banwa, katman mo na keman sana king kekang espiritu, at gawan me tong king lugod at kapayapan. Itingan po aduan me king kapamilata ng Kristong ginume. Amen. Lukluk to po sagli para king announcements. As announced in the last week masses, we are celebrating the 30th founding anniversary of the parish of St. Jude Thaddeus on the 31st of January, a Sunday. Anchored on the theme, Parokyanang San Judas Tadeo at Luneng Pulong Banwa, Pupupul, Susulong Keng Grasya, Libutad ning Pandemya.
the parish has prepared a good lineup of activities for a more meaningful and festive celebration on the following dates. January 22, Friday, Virtual Parish Youth Night. This is today. January 23, Saturday, Outreach Program, Gift Giving. January 24, Sunday, Motorcade after the 9:30 a.m. Mass. 6 p.m. Taize Prayer Vigil. January 25 to January 29, Kinario or 5-day Mass Novena at 6:30 in the evening, to be presided by invited priest. January 25, Monday, Healing Mass. January 27, Wednesday, Plantito and Plantita Day. January 29, Friday, Virtual Concert. January 31, Sunday, Motorcade Procession of the Holy Image of St. Jude Thaddeus. Further details of these activities will be announced in our masses in the printed schedule of activities. Heads or coordinators of mandated organizations are enjoined to cascade the activities and responsibilities to their corresponding members. Let us be one in making our 30th founding anniversary a big success. Thank you. Siklod tapu para keng Oratio Emperata. Manalangin tamo. O Diyos sa ibami, lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan me. Aduan mi keka yung kambilan at tingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na't may kamate na karing dakal ataw. Ipanalangin mi ngang tabayanan mula ring taong may tutukan maninton panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambila na tingatan mula ring sablang doktor narsis at ding sablang lilingap karing may salunan. Ban makasuyula karing masakit kang bening belwan at masabal. Ipanalangin mi laretang miyawan na. Kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alan hanggang kapainawan, detang meya hanguna biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo kaniting masakit a panahon, ban magubra kami para king kakakayap na ring sabla, at ban makasawp kami karetang at king pamangailangan. Ipaniga po mi kaya ka. Ing patok nangan mo na sanang pangakalad na niting virus at ing pangakabos mi karing takot me. Pagkala mo iti, king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibye ampon magari kambe mo, king gameto nga ning banalay Espiritu, Diyos, manggaman king alang-angga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlungo kabanal-banalan na hindu ng Diyos. Emo sana pisawiling aklis me kaya kaking kakulangan me, no naibagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Amen. Virhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo San kami. Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Ingginong manatiliya kaya kayo, At keka ang timurin. at bendisyonan ako nganing Diyos sa mayupayang tuto, ingib pa, ating anak, ating banalay Espiritu. Amen. Ing Santa Misa mayari umen ako ngan ngeni king kapayapan ng Kristo. Salamat, King Diyos.